Kidkhat ka Meghalaya Football Association hapo ka jingalam ka jong uba Hamletson Dotling President, uba Sunish MCM Secretary bat katu katni kidkhat jong ka, ha kasan tarik no opra kilalet ban sngau ha khamat umentri rangba ka jilla, ukanrat ki sangma, halor ka jingdan kam ka senjuk ban bha pisa kerpang ban siang thama ya uplang plastik ne artificial turf ya barok kamadan third ground polo. Habakran Shakilat pathai kubor ha kasngi balang, uba Hamletson uyathu bahadin ba mau bat ka kenhun ka MFA, kaladap bakan shimti ya kakam, kaladap bansyong ya kibabun ki jingalang, ha ka ba ka daw ka basya ningkong lalap ba ka day kamadan third ground. Uba Dotling ulapan kenma baya kane kamadan layo ban siang ningkong ya u artificial turf ya kabala ais ngobhaling ba ka FIFA nado usnam arajar khandai ha ka ba ka jingla ban pendan kam ya kane kamadan hadir baladap ban siang ya uni uplang plastik kalong tang kumbah nyaw haduk prasnam kat bana kaliang uba Sunish MCM uyathu ba hadir balayo ban siang thamai biang ya kane kamadan kum ka senjuk kan khmi benya baki klub ne ki riu shimat ki bakwa ban pendan kam ya kamadan kin hap ban long ki bathikna ban sieu ya ka bai pendan kam ya kamadan di nilai syang ban pakat ki babon ki kam ki badi bat association ya ka jing kendu ka jongi lalam ba ka daw ka ba ni dan kam balen ka association long ba kini kemudian thagrong mo kini arab shelter pla kam long shu kam bakla mata namar pindakan mau baya kini badan las yang plang plastik terus nam arajar kandai kadi ka project jong ka FIFA di jinsha ka lifespan jong kadi ka project ikalong tambah new kasnem di kadi kalau ampalat ya kata di kemarin ke condition kemudian kamu sure di sukmen pada mentah hadir bagi tiga kali position lalu ban segi appointment baru chief minister ada jeng kedua jengi baru chief minister ni sukmen si boleh barang liang jong chief minister ulah priang sopai ini kuki dekat jong ka Meghalaya Football Association bar aba ka jeng kedua bangi batu wilayah Karan Shai habade bakar ka kumno bade bat babiang ni ketika football ground ne atau third ground ne po dulu di nomor banggil ong ba ketika football ni ketika tangani kemarin football ka ba ni sei ye ki player mak ba mi aksi ka jongi pinepet nak liang jong ke youth nak liang jong ke senior nak liang jong women road tangani kemarin ka ba ni ai turning bak practice ki te kam long shoot mola manta tu nak liang jong simmer sa ba sha score bat ulo ong ba ka bala dengan pekloi ba yo ba sanction nam ta bat bhai ne madan ka bomon instian do ni piece on di top barim dengan bat mai tingla bor ko jingkar par ba ngila ngila benyo suka sting gallery dekat bat ka dressing room kram ba ka tai kemaran kan ibit kan ibiang bar kan long ka jimoton nang taki bubon ki balang di kejing keren kalong ka ba siso bat binti hakini ki kendia por ki ban wan ngindia budin bakram bagla ban perlong ya ketika jempin babat ya ketika takrang di bandan kata kami jelas pada ban pek banyak ban penyak berikan dia te kemadan di lara pesui lailan kom tu tengok lara kabar ndo kan du himo di ringi skam bale ketika layo ke batmai pada ingin sebut ki kendon ki ban telakam ya kajing le pathara ni kajing le kar jonru ringin budin in pek ba kan baro ki penekam ki badan kan le kata akor ka buram baru bara rekliang juga solar ni ai nuru persang bagian ai hati ke babik kan ba kadum puta mo nomor kalong ka ba ba bagio pisah tau ya ketika penbahai mana ke kami ke basuk mo ke project kan poi kembasan recruit ka ba sibon ini tinggi suka balik lomba baka still government kawan cepat banera mo tinggi community ba boy bingla ya ba tika jing penbit biang la tika maintenance ka depan dong Jadi sang itu ni ke ground committee, sebab kalau chairman ke ground committee di Barclays belum vice president dan convener, di nana persam banguat kata bani tiliki clubs ki baju pendon kam ke pori ketika madan atau kidon M ki clubs ki ba pendon kam ketika madan kenda siu dah kepisah ke bobiang. Tenda ada hukum kita ki clubs tengah try nak kalian jok MF ingin hab hiban tro siki ba sisin mikila pendon kam ke madan khantam le dah ke por ke babun kepisah ke balabun kisah tikide hiban khoi ya kan nomor balai ba dak ba aya ki ngi pendu no ki bela ki mesti punya kalau kajing dolong yang ngi